hlekani mikisirongela lolo FM na ku hlekanisa kona ngisala station ko hlekani lo ihlanganile nakambe namutlha kutisala ko Afrika wa vulavula kamgana lolo FM mina ni khalanga pet matebula ni n'wana risima wa jimo xithango mo xikirtano wa cecana makuna lewa ndandati kutisela nongona ko Afrika wa vulavula kusuka xikolo xa henhla xa Matsambu ile ka sifasonke kang Nkuri la nga kona mikisirongela lolo FM kata kutisela nongona ko fika kwele ngata chayisa kona ka masipala wa Greater Giyani ile ka xifundzantsongo xa Mopani kasi ka mikisirome namutlha kana ta ku ba ku hetelela ku tisiwa mpfuneto exikolweni lexiwani na swikolo leswi kusuhi na ku pfumela ku ri i swin'wana swa leswi nga ta hetelela swi vuyeriwa loko ku va na mapfhumba kasi ke hi leswi nga ta va kha hi fambisa swona mingisere wa Mugwena Lone FM mchinini na Vusisiwe ni tlhela ni famba na Patrick kasi na matimu ikona la na van'wana vatirhikulori given na hiko kasi ke muhumelerisi incindani Eric Mabasa hi fambisa sweswo mingisero Mugwena Lone FM nderi hi le ka Nkuri twi hi lani nga ko mingisero me very ku na xiyimo xa le henhla leswi nga nyikeriwa la swi nyikeriwa hi lava va air traffic and navigation services lava va tirhanaka na timhaka ta ku kucetela na ku tiyisisa na ku vona leswaku vadyondzi va hetelela va landzelela ngopfu tidyondzo ta maths na science se hi leswi swi nga xiswona mingiseri wa Mugwena Lone FM makomba ndlela inongona ko Afrika wa vulavula ka Mugwena Lone FM ndiri hi ta sungula hi bula na vurhangeri bya xikolo hi tlhelo ra vufambisi huvo ya vufambisi bya xikolo hi kha hi bula na vona sweswiwani kambe ke hi nga se bula na vona mingiseri wa mina ni pfumeleni sungula no tala laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula la nga kona mingiseri wa Mugwena Lone FM khumembirhi timinete ntsena ku bela vara ya khumembirhi tisala nongona ko lowu hi ri eka Nkuri laha ku nga na tindhawu to hambanahambana ka Nkuri a ni tiva ku ku na le ka Sifasonke ku na ka Nkuri kwihi kun'wana ku helela kwalana ni se hi ta twa ku na le a Sodoma njoba kona va ku a va ri lavi viti leri no ri lava se hi ta va hi kha hi languta sweswo mingisero Mugwena Lone FM ka nongona ko Afrika wa vulavula namuntlha hi kota ku twa ku xikolo lexi kumbexana va nga tlhela va hi byelanyana katsongo na matimu ya xo xikolo lexi ku xi suka kwihi loko hi kha hi languta exikolo lexi xa Matsambu hayi Matsambu loko mo dzimu Matsambu a mi vulavuli rona ririmi leri i Matsambu xikolo lexi nga la aka Nkuri laha ku tisela ku nongona ko Afrika wa vulavula hi ri kona mingiseri wa Mugwena Lone FM ntwalo wa tikhosa ku ha khensa ku vhakeriwa kaya hi mi vhakerile mpela kambe ke ka Nkuri ka ko laha hi nga ko hi le ka Sifasonke un'wana te a va ri rhandzi vito leriwani ni tshemba va na vito ra roho ra kahle leri va ri tisaka hi ndlela leyo a hi amukeleni va huvo ya vufambisi bya xikolo xa Matsambu SGB amukela tatana Mtileni a ni swi rhandzi ku vitana vanhu hi mavito ya vona a swi kombi nxiximo kumbe nhlonipho hi ndlela leyi kambe vo va swi lava ku hi ri vula but foster i xirho xa huvo ya vufambisi bya xikolo ni tshemba ku va nga va ri mutshamaxitulu kumbe sweswo swa ku tani hi vona ku ti-norms and standards ti famba njhani Mtileni hlekani mi amukerile ka Mugwena Lone FM inkomo hi mi amukerile le xikolweni xa hina xa Matsambu mi ri Mugwena Lone FM mina ni nga haleni a ni mutshami wa xitulu sweswo swa ku tani hi vona ku ti-norms and standards ti famba njhani Mtileni hlekani mi amukerile ka Mugwena Lone FM inkomo hi mi amukerile le xikolweni xa hina xa Matsambu mi ri Mugwena Lone FM mina ni nga haleni a ni mutshami wa xitulu hi ku ya hi komiti ya hina position leti nga la henhla ka mina hinkwato ti-occupied hikuva hi ri na ntirho hala na lava ka ATNS mutshami wa xitulu na museketeri wa vona va koho kambe mutshami wa xitulu va fanele va nyika marito hala ka program leyin'wanyana yi nga kona yi nga ku humeleleni se museketeri wa vona ku ve na leswi nga hata swi va khoma va kola ku famba so mina ni matsalani wa SGB hi n'wi lamusayina kumbe swa ha ri ko swo cheka masiku sign check endla online banking hi yo mhaka van'wana va ku xikolo xin'wana xi hakela timiliyoni xi hakela
laha xi nga hakeli koho hi sweswi swa ti-online banking loko ndzi ke phazama hi ngetela 0 swona hi vekele nhlayo yo karhi swona ke ngopfu a hi sunguleni masunguleni namuntlha mina vuendli la bya kusuka ka ATNS va ti vitana Air Traffic and Navigation Services swi ti komba ku ri khale mi sungurile na vuxaka lebyi loko ni kha tsela laha 2019 kambe mi nga hi hlamusela katsongo ku lava vona va ATNS va ri lava yini a xikolweni xa n'wina inkomu lava va ka ATNS va fike va lemuka leswaku hina hi xikolo lexi xi vitaniwaka leswaku xi wela ka quintile 1 i swikolo leswiya swi kumekaka eka tindhawu leti nga swela leswi nga na vusweti kahle ku swele yini la ku swele xikolo kambe a xi kumeki ka tindhawu leti nga swela swa xi kumeka kona ti-double story leti nga lana yinini ta vanhu lava nga swela ta vanhu lava nga swela hi ku ya hi ku classify tindhawu loko munhu hi ku ri a nga swelangi a nga kumeki kona ka tindhawu leti ku na tindhawu leti lava nga swelangiki va tshamaka tona hayi se hina ho zamazama loko mi vona lava nga na sweswo haleni okay a hi yeni mahlweni se ivi va kuma ku xikolo xa n'wina i quintile 1 se va tini hi tlhelo ra vupfhumba bya ku yisa emahlweni swi timhaka ta science na xithekinoloji so va fikile tanihileswi mi nga swi boxa 19 va fika haleni xikolweni va lava ku hi pfuna hi ku hi endlela laboratory ya science va tlhela va hi endlela laboratory leyi hi ntolovelo hi ngo i computer laboratory masiku lama hi tala ku vona leswaku i ICT hi swoho swi nga va tisa haleni tanihiloko mi vonile hala ka nhlengeletano leyi humaka yona va tshamile kusuka xikan'we na vufambisi bya kusuka ka national office va ringeta ku lava ku ta endla hand over ka siku ra namuntlha leswaku switirhisiwa leswi va nga hi endlela swona swi ta kota ku sala swi tirha haleni exikolweni xa hina swi ta kota ku pfuna vana swi pfuna xikan'we ni vadyondzisi va hina lava va nga vona va dyondzisa tidyondzo letiya ti laveka kwalaya se lexi va nga xi endla halaya ka ICT va hi tisele switirhisiwa hina ti-tablet ta 40 kwalayani va tlhele va hi endlela kamara ro leriya a ku sunguleni a hi tolovele ku i computer center mara ri ri ka xiyimo xe le hansi swinene va fike va tshama va ri improve va ri cinca vundzeni va ri aka hi ximudeni xa masiku lama se va tlhela va nghenisa switirhisiwa hinkwaswo leswi swi faneleke ku va switirhisiwa leswi va nga tlhela va komba leswaku loko va ta va suka namuntlha va ta va endle orientation ya ku ri hi sala hi swi tirhisisa ku yini hi ri xikolo leswaku swi ta benefita vana kasi va ta vulavula hi leswiya swa le ndzeni ka va ta na van'wani va nga ta vulavula entirhweni a hi languteni swa n'we se n'wina tanihi SB vutihlamuleri bya n'we ka hinkwaswo leswi hi byi ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku na mintlhontlho leyi ya ku sweswi hi ngo twa ka mahungu mindhuma ku leswi mi kha mi tlangela swona le ka Nkuri swi yiviwile inkomo ntlhontlho walowo hi lowu hi suka ku vulavuleni hi vona hala swi va hi ri na ku tsakela ku loko swi endleka hinkwenu hi ri vaakatiko va kwala ka Nkuri tanihileswi xikolo lexi xi nga yimela muganga yinharhu hi tikuma hi ri maphorisa ya swilo swa hina hi ndlela ya ku ri hi ni ku tsakela swinene leswaku swi nga kona laya loko onge a ho swi hlayisa a swi ta endla leswaku vanhu va hina va kota ku dyondza ka swona xikolo xi kota ku va xi humelerile hikwalaho ka swona se ku hlamula ngo xivutiso xa n'wina hi ku xikongoma i ku ri hi ri SGB hi tlhela hi ba bembele eka vaakatiko va ka Nkuri hinkwenu leswaku a hi hlayiseni nhundzu leyi hi nga na yona ku va hi hlawuriwile swin'wana swikolo hina swona va makhelwani a swi kumangi opportunity ya ku va na swilo leswi hi nga na swona a hi swi hlayiseni hi va na swona hi masiku ni minkarhi leswaku ku ta va ku ri ndhaka ya hina leyi hi nga nyikiwa yona a hi seleni va byerile vatswari lava va nga mi rhuma kumbe ta va yimela haleni ku a hi hlayiseni nhundzu leyi hi ndlela yaleyo
ku na leswi mi nga va tshembisaka ku va ta vuyeriwa hi tlhelo ra ku va se mi ri na switirhisiwa swa muxaka lowu va tanihi vaaki va kwala mugangeni kwala ka Nkuri? vuyeriwa ka hina i ku va loko vana va hina va vuyeriwa haleni, kasi hi hala tlhelo loko hi ri na switirhisiwa swa muxaka lowu ku na swin'wana leswi a swi endla leswaku hi fanele hi tsutsuma hi ya a dorobeni a Ben Store hi yela migingiriko ya koho, mi kuma ku hi ya nghena lomuya ka ti-internet cafe hi pfuneka kona. Se switirhisiwa leswi hi nga na swona swa swi kota ku endla leswaku swin'wanyana swa swoho hi va hi swi tirhe hi tshame kwala kaya, so i mpfuno wun'wanyana wu nga kona eka switirhisiwa swa hina. Ntirhweni hi ta Ku ta miyetiwa nyoka, ku to miyetiwa a ku ngo to dyiwa na ku miyeta nyoka ko va Xitsonga. ku miyeta nyoka ku khoma nyara ku dya leswaku di swi twa ano se ni nerile Hi ta miyeta nyoka mi khensile khensini nkomo. enko leswi swo mingisa Mugwena FM matsalani wa huvo ya vufambisi bya xikolo eka xikolo lexi xa Matsambu. Ni rivele ku va vutisa ku kahle matimu ya xikolo lexi ya huma kwihi, kambe ke hi ta kuma nkarhi hi bula na vona hi ndlela yaleyo. U yingisela na ku Afrika wa vulavula ka Mugwena FM makomba ndlela ntirho ku wa xilora twi kusuka haleni eka xikolo xa le henhla xa Matsambu lexi nga hansi ka sekete ya Nsami. Swi vula ku na Nsami kun'wana laha kusuhi na muganga lowuwani. Hi ndlela leyo hi yona hi ta bula na vurhumiwa kusuka ka sekete liya tatana ST Makhuvele ta bula na vona sweswiwani. Hi twa ku tari timhaka ti nga hi sekete hi ndlela leyo kumbexani hi nga kota na ku tiva leswaku ku nga va ku ri na swikolo swin'wana swi nga va ni nkateko wa muxaka lowu ke hi ndlela yaleyo. Tsundzuka hi le ka Nkuri laha hi nga kona ka Nkuri hi le ku na tindhawu tinharhu, Zamani, Xirilele na Tomu. Okay, Xirilele hi kwihi? eSifasonke. Hi ku se mina leyi ni nga yi hlaya ni hlaye eSifasonke a ni yi voni ka nxaxamewani kumbexani a va ri lavi impela vito leriwani. Mani nga heti nkarhi mi ngisela Mugwena FM ni amukela Mugwena la nkulukumba ST Makhuvele. Mugwena nhlekani i mi amukerile ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Mugwena lone. Inkombo pet ya khensa swinene. Byela ni vayingiseri leswi a mi ka mi byela vuyendi lebyi byi nga kona la ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta ntirho lowu hi nga wona namuntlha laha, kambe ke mi nga se va byela sungulani la ka ku n'wina tanihi sekete mi titwa njhani loko ku ri na project ya muxaka lowu ka xikolo lexi ku nga hansi ka sekete ya n'wina xa Matsambu? Inkomo ni tlhela ni nhlikanisa na le ka vayingiseri Bootpet ma ni komba ku as Nsami sekete hi twa hi tinyungubyisa swinene ku va hi ve na nkateko wa ku va hi hlawuriwile eka xikolo xa Matsambu ku va hi akeriwa laboratory leyi vulavuriwaka hi yona namuntlha, lero hina ku langutela leswaku swi ta hi vuyerisa swinene, swi vuyerisa vana. Ku nga ri vana ntsena lava nghenaka la Matsambu, ku na vana va muganga leyi nga kusuhani ku fana na le ka va Mapuve na va Siyandani. Va nga kota ku fikelela ku ta tirhisa switirhisiwa leswi nga kona haleni leswi nga ta endla leswaku timhaka ta dyondzo ya maths na science mhaxi yi va ehenhla swinene. Loko mi kha mi languta matirhelo ya xikolo lexi ku nga se fika mpfuneto wa muxaka lowu wu njhani loko mhaka kumbe sekete hi yoxe hi ku angarhela yi njhani matirhelo ya yoho loko swi ta ka timhaka ta tidyondzo ta math, science na technology? A hi le ku tirheni kahle ngopfu. Mi ta tsundzuka ku yin'wana ya swikongomelo swa National Development Plan number 3 hi ku va ku hi 2030 vana va hina la tikweni ra South Africa va fane eka tidyondzo ta maths na science kwalomuya ka 90% wa vona va kota ku tirhela ehenhla swinene. A hi le ku tirheni kahle ngopfu ka tidyondzo teto. Ho hleketa kumbexani mhaka ya ku pfumaleka ka switirhisiwa ka swikolo swa hina, mara ho tshemba ku kusuka la ku ya mahlweni hi ta vona vana va tsakela no dyondza tidyondzo leti ku na nhlayo ya vona ya vana lava dyondzaka dyondzo leyi le hansi swinene. Va ti chava a hi swi tivi ku va ti chava yini, mara hina ku tshemba ku switirhisiwa leswi nga kona swa xithekinoloji swa ximanguva lawa
swi ta va na nkucetelo na ku va hlohlotela ku va kota ku tsakela ku dyondza tidyondzo ta sayense maxa. mi le ku kombiseni timhaka ta ku swi ta va hlohlotela no va kucetela ku va tsakela ku dyondza tidyondzo ta science. Switirhisiwa swi nga va koho ivi swi nga tirhisiwi. Tanihi ndzawulo mi endla yini kumbe mi langutela ku ta endla yini ku pfuneta ku vona ku swi hetelela switirhisiwa leswi. Ntsundzuka mina loko ntsundzuka mudyondzisi exikolweni xa hina a mi kuma ku swilo leswi a hi swi dyondzisa kunene theoretical swi koho. Lava va ri koho lava nga swi tirhisi ku kundiwa ti-experiments 9 kambe ke sweswiwani Mugwena tanihi nsami circuit hi leswi switirhisiwa ku swi nga vi kambe mi ri yini rito leriya ra ku mi ri ndlopfu yo basa swi nga vi white elephant. mi ta pfuneta njhani? No, yima ni kombisa ku switirhisiwa leswi va ku swi ri kona swa ximanguva lawa nkarhi wun'wani swi kuma na vadyondzisi va hina mi kuma ku hi lava va nga ntokota khale mi kuma ku a va hlangananga na swona. Se i ntirho wa hina tanihi ndzawulo ya dyondzo ku vona ku hi tirhisa ti-curriculum advisors ta hina ku va endla leswaku vadyondzisi lava fanele ku tirhisa switirhisiwa leswi nga kona va rhanga va tekiwa va nyikiwa vuleteri ku va kota ku vuya va kota ku swi tirhisa. Nkarhi wun'wani mi kuma ku i ku kayivela ka vutivi hi hala tlhelo ka vadyondzisi. Se va hetelela va swi tshika va nga swi koti ku swi tirhisa. Mara i ntirho wa hina ku vona leswaku hi xiyenge xa hina xa ndzawulo ya xisayense vadyondzisi va hina va kota ku leteriwa ku kota ku tirhisa switirhisiwa leswi leswaku vana va ta kota ku vuyeriwa. Mi hetsela Mugwena loko hi vulavula hi xikolo xa Matsambu mi teri swikolo sweswi nga kusuhi swi ta vuyeriwa. Sekete ya n'wina yi katsa swikolo swihi? Yi mani kombisa ku sekete ya hina yi na 24 wa ti-public schools na swimbirhi swa ti-private kusuka Kheto ku fika a Katomu na kusuka ka Xikokwani ku ya fika ka N'wazekuzeku hi katsa na vakhanyisi. Swikolo leswi hi nga na swona aka sekete ya hina lero hi na ku langutela ku hi minkarhi na ku famba ka masiku ku ta pfa ku va na leswi ya venge fana sweswi ku na science week next week. Vana va hina va fanele va ya science center va fanele va yima ku ya a science center va ta ku tindhawu to fana na va Matsambu ku va ta dyondzisiwa hi timhaka ta science. Lero swi ta va swi karhi swi hi vuyerisa tanihi sekete na vana va hina ka sekete leyi emaxa. Vulavula na rixaka hi ku angarhela na vatswari va vana lava va nga ka sekete ya nsami hi ku kongomisa. Leswi mi ri yini ka vona? Yimani hi ku kongomisa mhaxi ni kombisa ka vatswari va vana va swikolo va vana lava dyondzaka swikolo swa hina ansami circuit swa 26 hi karhi hi vulavula kusuka eMatsambu leswaku hina hi tsakile namuntlha ku na ku nyikela ka xitirhisiwa swa laboratory leswi nga ta endla leswaku vana va tsakela ku dyondza tidyondzo ta maths. Mara a hi tsakisiwi mhaxi hi nseketelo lowu kayivelaka ka vatswari. Masiku ndzhaku a ku ri na tidyondzo letiya to engetela ta nkarhi wa vuxika. Xikolo xa hina a xi tirhangi kahle ngopfungopfu xexi hi mhaka ya ku vana a va nga ri kuteni ku ta dyondza hi a ku va nga tata Mugwena a ku ri busy hi hundini la a ku ri busy la a ku ri na ngoma kwala mugangeni futhi miganga leyi yimbirhi yale kwala na ka le ka Siyanda. Mara ku va hi ku komisa hi tlhela hi kongomisa hi ku tingoma ti va ti ri kona malembe hinkwawo. Nkarhi wun'wani mi kuma ku vana lava na vaxisati a va nga ri kona se hi ngoma leyi a va yi ka yona a va tsaka xivonelo se hi lava ku hlohlotela vatswari hi kombela swinenenene ku switirhisiwa leswi va tisaka va ka ATNS hi ku tirhisana na ndzawulo ya dyondzo swi nga hundzuki switirhisiwa leswi nga ta hetelela swi nga hi pfuni nchumu. Vana a va ti xikolweni va ta kota ku swi tirhisa leswaku swi va vuyerisa. Hi lava madokodela na tiinjiniyara hi hava gezi la tikweni va fanele va solva ti-problems ta mixaka wolowo. na khesa swinene a ni lava ku mi tshika mpamba kumbe ni yona ya tsundzuka timhaka ta ku i n'hweti ya nhena na leyiwani hi nga ka yona. Tanihi sekete ma nghenelela ka mapfhumba ya ku xixima nena leyi loko ma nghenelela mi va mi kha ma hoxa njhani xandla ku yisa mahlweni timhaka ta xivono xa
Kholihlahla Nelson a Mandela nghenelela swinene na ku hlohlotela swikolo hi siku reriya ra ti-18 na ku ya mahlweni a ku ri na mapfhumba ka swikolo swo hambanahambana swa hina laha mugangeni hi va byerile na ku va tsundzuxa leswaku a va make sure ku va hlonipha nena ya hina Nelson Mandela hambi tolo kunene a hi ri ka Siyandhani hi ri department ya ndzawulo ya dyondzo na ndzawulo ya sports ku karhi ku nyikeriwa tibuku ka swikolo leswi ka Siyandhani ku ri ndlela yin'wana ya ku xixima nena ya hina Nelson Mandela lero ha swi khutaza swinene leswaku swikolo swi nghenelela ka mapfhumba ya muxaka walowo. Ngwena khensini nkarhi wa n'wina Inkomu hi swona i sweswo mingiselo Munghana Lonene FM va lava hi bula na vona i tatana Makhuvele ST i murhangeri wa Nsami Seket manager lava hi bula na vona lava kha va hi nyika xifaniso xa matwele ya vona tanihi Seket loko swi ta ka timhaka ta ku pfuniwa loku va nga ku kuma kusuka ka va air traffic and navigation services so swi eka tlhonga ta mahungu emisava ya awara ya n'wena tatana Hlulani Fanwell Magayisa loko hi vuya va ha ri ko lava nga ta hi byela ku hi bula njhani na vona ngopfungopfu bona va lava ATNS va koho nkulukumba Mulomoni Nesengani va ta hi byela ku kahle mapfhumba ya muxaka lowu loko na n'we mi ya lava kwala mi nga koho mi ya fikelela njhani hi ndlela leyi kambe sweswo hinkwaswo endzhaku loko ta va hi hundzele ka nhlokomhaka ta mahungu a hi amukeleni tatana Hlulani Fanwell Magayisa Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mingiselo Munghana Lonene FM khensa swinene loko hi lombe ndleve kwalaho nga yingisela koho nhlekani kutoka halenu aka Nkuri hi laha hi nga kona mingiselo Munghana Lonene FM asifa sonke ka xirilelo hi laha hi nga koho eka nhlekani lowu eka hi ku tisela nongonoko lowu xikongomelo nkulu ku ri ku lava ku tiyisisa na ku vona leswaku hi ya mahlweni hi xixima na ku tlangela vutomi bya nhenha Nelson Mandela tanihi Munghana Lonene FM hi ku tirhisana na va air traffic and navigation services hi vo hi nga va nga tiyisisa na ku vona leswaku hi va na siku leri wa hi vomaka ko se sweswiwani handle ka ku dya nkarhi mingiselo wa mina ku ri makumena rimbirhi tani ku bela ra ya 12 a hi amukeli kusuka hofisini ya CEO amukela nkulukumba Mulomoni Nesengani yimani ku hlevela swin'wana loko zitwa xivongo xa Xivenda xi sungula hi ne va suka a vuhosini valavo a hi vanhu ntsena se yimani hi nga ba amukela nkulukumba Mulomoni Nesengani vona Nesengani nhlekani mi amukela ka Munghana Lonene FM na khensa muhashi na ku rungula vanhu na vayingiseli va Munghana Lonene ha khensa swinene na hemba loko xivongo xi ku ne munhu waloye i li wele vuhosi hayi a mi hembi mina ni huma ka Nesengani Vuhosi ATNS yi la namuntlha ku ta pfuna xikolo lexi a hi sunguleni kwalano loko mi pfuna xikolo mi languta a ni sungule ni va na disclaimer ni ta zama ku vulavula hi xangani ku ri mani na mani a le kaya a twa ku ri hi vulavula hi yini se hina lahaya hi entity ya Department of Transport so loko hi ta eswikolweni hi ta ku pfuna swikolo na community ku ri dyondzo ya vana yi va dyondzo leyi vana va nga kota ku endla swilo ma swi tiva ku ri hi le time leyi ya va ki vitana ku ri fourth industrial revolution so ti-tools letiwani hi va nyiketa tona ti pfuna ku ri va dyondza swilo va broadena nhleketo wa vona va kota ku endla swilo instead of ku ri va hlaya tibuka ntsena va nga tivi ku ri tibuka ti va yisa kwihi va fanele ku ri va endla swilo hi mavoko ya vona na miehleketo ya vona se ka mpfuneto wo fana na lowu mi nga ka wona namuntlha laha ka munhu loyi a nga ri ku kona mi va pfuna hi namuntlha laha hi handa over ti-computers leti vana va ta ti tirhisa ku endla tidyondzo ta vona he hand over science laboratory which will help them ku ri va kota ku eta ti-experiment like I said ku ri a hi lavi ku ri vana va dyondza swilo swa
swi lava ku ri munhu a endla swilo without practicals being performed. So the science laboratory will really broaden their horizon ku ri va kota ku endla swilo hi mavoko le mihleketo ya vona. hikokwalaho ka yini ku vona ka n'we tani ATNS mapfhumba ya muxaka lowu ya ri na nkoka? Kahle swilo leswiwani maybe ni nga vutisa ku ri mi hlamusela kahle xivutiso xa n'wina. Okay, a ni vula ku a ni ngo tanihi entity ya transport mi teke xiboho xa ku sweswi mi pfuna swikolo, se lexi xivutiso xa mehe i ku mi pfuna xikolo ku va endla yini, va kuma ti-lab leti ti kotaka ku endla leswaku vadyondzi va dyondza swilo va kha va swi vona va nga swi endli theoretical ntsena. Se xivutiso xa mina ku va ku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va endla na ti-practical leti n'we mi va seketelaka hi tona? Yeah, we definitely want to make sure that these kids they really advance their knowledge. Kahina as an entity of the Department of Transport, Yeah. swi pfuna ku ri na vona if va lava ku participate in the aviation space va ta va na background education ya kahle yi ta va pfuna ku ri va entera aviation industry broadly. And aviation industry is not only in air traffic management environment. There's airports companies in South Africa, so engineering based subjects like science will really equip them to really enter the aviation space at large. There's South African Civil Aviation Authority, Nayona, Yetavana spaces which would attract them to learn through the subject to enter the organization itself. So loko mi va nyikile namuntlha swi herile kumbe ma ta va pfuna mi endla njhani? Hi partnerile na Department of Basic Education ku endla swilo leswiwani, so na vona va swi tiva ku ri namuntlha hi laha hi na vona. From that departure point swi vula ku ri in partnership ku fanele ku ri ku va na sustainability ya ku ri swilo leswiwani one swi nga yiviwi, swi nga vi vandalized, loko swi oneka swi fanele ku ri swi replace-iwa. So a hi lavi ku va chava other than ku va nyiketa ti-tools namuntlha hi ve na some kind of career guidance, so hi ta va na vona forever as a school that we have assisted thus far. Oh, so swi vula ku loko va ya mahlweni va kha va pfuneka mi ta muka mi va seketela. A hi tseleni tatana Nsengane, vadyondzi mi le ku va pfuneni, ku na leswi mi nga swi veka ka vadyondzisi hi ku kumbexana va fanele va upgrade wanyana ngopfungopfu loko hi languta ku na van'wani va nga ti-BBT, van'wani ti-BAT, sweswo swo tani. Sweswo it's a competency of the Department of Basic Education. Va assessa vadyondzi ku ri va lava yini psychologically and otherwise, then va institute ti-programs leti nga pfunaka vana. A hi vito leri ra mulomoni ri huma kwihi? A mi vulavula ngopfu. N'wana loko a veleka a nga vulavuli swi vula ku ri a ku ri na van'wani va vulavula hi mina before I was born. So a ni tivi ku ri a ku endleka yini. Okay, i homework loko hi hlangana next time va mi vutisile ku hikokwalaho ka yini. Na khensa. A khensa swinene. So kumbexani a ni rivele a ni tivi hikokwalaho ka yini ni rivala kumbexani mhaka ku ni tsake ngopfu la i ncini xi endlaku ku mi ku namuntlha mi fane mi ta i mhaka ku project leyi hele namuntlha kumbe a mi swi languta mi swi katsanisa na ku i n'hweti liya ya mukhalabye Nelson Mandela ya ku va vanhu va tshambuluta mavoko va pfuna lava kotaka ku pfuna kona? Ni nga ri muhaxi project leyiwani yi sungule khale nyana hi vo 2019. Hi ta yi endla assessment, main aim to ensure that xikolo lexiwani even if xi ko ndhawu ya which we call
previously disadvantaged. Yeah. Hi lava ku ri vadyondzi va laha va va na ti-tools ta kahle. So hi hira vanhu or munhu or khampani ku ri yi ta yi tirha yi endla ti-renovation ta kahle which will allow our tools to be placed well. So khampani yaleyo a ni ri ma swi tiva ku ri ku na ti-tenderpreneurs va endla swilo swin'wani hi nga swi tsakeli. Se hi vona ku ri no swi nge endli ku ri hi siya this school hi abandona this school because someone hi mu hirile from the community, by the way, a nga endlangi swilo swa kahle. Hi ve hi hira vanhu van'wani va ta va rectify ti-mistake ta the first entrepreneur. Va hetisa late because of COVID-19. Ma swi tiva ku ri 2020 2021 ku va ku ri na ti-lockdown tin'wani ti nga endli ku ri vanhu va kota ku tirha kahle. So va vuya va ta va hetisela. So in between hina we go across the country. Okay. We identify schools. So today it became coincidentally a perfect day which we came here and hand over the tools during Mandela Month. Okay. Ikenze ngopfu bona sengani kudiya kwengeta. Hayi ku khensa hina. Enko. Isizwe mingisero mgaralona FM bala bayibulana bona enkulukumba umudomoni nesengani. Ayibulana bona la kai languta kurtani hi va air traffic and navigation services hikokwalaho ka yini va teke goza ra ku pfuna hi ndlela leyi. Ka vula swi na nkoka ku hi yimela dyondzo leswi va nga swi vula swin'wana ni vona ka ngeti swi na nkoka ku va hi swi landzelerisa timhaka ta ku va hi nghenelela tanihi vatswari ka timhaka ta dyondzo ya hina. Loko na vulavula hi timhaka ta ku nghenelela ka n'wehe tanihi vatswari eka timhaka ta dyondzo na ku humelela ka vana va hina, mi nga rivali ku matikhomelo ya hina ya swa vutomi bya hina bya siku rin'wana na rin'wana naswo swi nga khumba vumundzuku bya vana van'wana. Loko ni kanita sweswi hi fike kun'wana hi kuma un'wana dibe saka ra maleri lawa yo cukumetiwa ya vana apatwini. A ni swi tivi hikokwalaho ka yini la xikarhi ke le ka Mapuve na kwala hi nga kona. A ni swi tivi hikokwalaho ka yini. Mi famba mi chela vana va n'wina mabadi mi nga swi tivi kumbe va sungule kwihi kasi mi va sungule kwalaha ka mi nga hlayisi timhaka ta ntumbuluko. Se swi na nkoka mingiseri ku loko u ri na mutswari kwalaho nga kona tiyisisa na ku u ri na n'wana kwalaho nga kona tiyisisa ku a wu cukumeti swi swa n'wana wa wena kun'wana na kun'wana hi tihlo leriya ro va ta rhwalela va ta susa. U fanele u tiyisisa leswaku u sirhelela n'wana wa wena ku endlela leswaku swi kota ku vonaka ku kuyiwa kwihi. Ngisela Mugwena lona FM makomba ndlela 10 timinete ntsena ku nga si ba awara ya 13 a hi sungula ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ka leswi. Afrika Wa Vulavula ka Mugwena lona FM komba ndlela ku tisela nongonoko kusuka haleni a xikolweni xa la henhla xa Matsambu ehansi ka vurhangeri bya principal BM Baloyi. Na swi tiva ku bili ya yimeleni mi yi nga va yimeleni a ni swi tivi kambe i principal BM Baloyi vo mufambisi wa xikolo xa Matsambu lexi nga kona la aka Xirilele van'wana va ku hi le aka Swasunke hi ndlela yoleyo. Swin'wana swa mapfhumba lama tanihi rixaka hi fanele ku ya landzelela ku hi kota ku hoxa xandla hi ka timhaka ta ku vona leswaku ku ngheneleriwa ngopfungopfu ka timhaka ta matshamelo ya swilo ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku swi na nkoka ku mingisero me hi vona ku hi languta kumbe ku landzelerisa dyondzo ya vana va hina hi ndlela yaleyo. Ku na machudeni va nga kola machudeni va ka Nkuri na ku bula na vona ni twa ku swi njhani ku dyondza xikolweni xa le ka Nkuri. Ni vona va ka va dya swakudya swa kahle ngopfu ni ze ni navela ni ti vutisa ku hawu swakudya leswi ku nga va ku ri mayelana na ku langutiwe yini swi ku va ku ri na nyama yo katingiyo leyi va nga ku dyeni ka yona hi ndlela leyo kambe ha ri ndlela ku bula na mani Kembo kusuka ka ndzawulo ya dyondzo ya masungulo langutela ku bula nakambe na va Vuhosi bya kwala hi nga koho hambi ku ri mufambisi wa xikolo hi ndlela yaleyo kumbexana na project manager na hi nga heta la hi bule na yena nkulukumba Patrick Vuma hi ndlela yoleyo. Ku na machudeni u nga mbali swi kumala switandzhaku swi hlwela loko hi kuma lavan'wana wa swi se mo xikhoma kunene ku mi kota ku mi ku swi ma yi vo maka ko va ta ku khomela nga vileli va ta ku khomela nga vileli ku njhani sisi Fokile minjhani? Fokile hi we mani wena Mi Lungile Machavele. Lungile Machavele sasekile mani Lungile Machavele i na malembe mangani ka tata? Na 14 years. 14 ntsena u le ka grade
Nendla grade 9. grade 9. Oh, okay. Se loko mi ri leyi a kerekeni a va mi byela yini? A ku ri timhaka ta ATNC. TNS. ATNS. A va mi byela hi mintirho yo hambanahambana leyi nga kona. Ya mayelana na career. A ni ri okay, se i navele swin'wana kwalaha wena? Okay, mi nga fambeli kule ngopfu ne, hi ta vuya ka n'wina hi ta bula, ni lava ku bulana na vaku hi ta kota ku va chucha va ta ya mahlweni na ntirho luwa. N'wina mi nga fambeli kule sesi wa mina kambe te wena mani Macevele lunghini ke sesi wa mina ni i la ku rungula Macevele lunghile vo la ku rungula. Okay, ni ke sesi wa mina hi ta vuya ka wena, hi ta vuya na le ka n'wina van'wana mi nga fambi no la ku vulavula na mani la yalla ay hileswaku a ni tivi ku hambi swa pfumeleriwa ncindza ni ta ni byela loko ri ku swa pfumeleriwa a swi pfumeleriwi ne. Okay, a ni na ku vula ku va layithile wa vona ku ya se ve ra swi pfumeleriwi. Va ri I should not say it or ku wena o muvutsi. A le vulele zip. All right. Inhlekani, good afternoon and welcome to Mgalalo FM. Good afternoon. Thank you very much. I understand you are from DBE on that very interesting section, MSG. Projects like this, I'm sure when you see them in your schools, you become elated. Can you tell us more about your feeling with regard to this project today? This project really warms my heart because when we were driving through, coming on the gravel, Yeah. and coming to this place and seeing the excitement, and more importantly, the work that has been accomplished by ATNS, who's our partner, and having been, galvanized by the Director General himself, Mr. Matsanbu Mweli. He had a meeting with them in 2019 where they gave him their vision. And their vision is very noble. From what I can hear, they want to make a difference, not in the townships, but in the deep rural areas, so that they can then give the children that are in the deep rural areas an opportunity, the same opportunities that the children that are in Sentin and every other place can get, in terms of money and opportunities. Shouldn't be an issue when you have a child who is willing, who is talented, who is willing to learn and go a step further. The child can then come back into the community and make a difference. First of all, in their own families, and then make a difference in the community. So the partnership that exists between the Department of Basic Education and ATNS, we have formalized it. We've got a... Oh, sorry? Yeah, no, it's fine. I wanted you to take this a little bit down so that... Okay. Yeah. We have formalized the relationship. We've got a formal memorandum of understanding where we have partnered on issues of ensuring that they come alongside us. And we've got a math, science and technology strategy that we reviewed to include the vision of the National Development Plan, that we want to have learners who will be passing with bachelors, 450,000 of them, Vision 2030. And the ATNS has come alongside us to make that a reality. So they have provided in this school a computer laboratory and also a science laboratory to ensure that those physical science learners that we need, they will be, a reality. And we have seen with the type of learner that I saw there in the lab. They are bright. They are very excited about education, and money should not be an issue. That once they pass their matric, that they should not have access to further education. So what excites me even more is that ATNS is coming aside to say we are not only just providing assistance and support here during their schooling within the grade 10, 11, and 12. They are also giving them opportunities for further education.
So when we attended the end part of their winter camp, they just had a winter camp 2 weeks ago, where they invited from each province. All the 9 provinces had learners who were coming from deep rural areas. Some of them, most of them had never, all of them, they had never been in a flight before. It was for their first time. But most importantly, they came in to get extra enrichment for them to be able to even see the bigger picture. So on the day that we visited, they were busy with enrichment for career pathing. So they were exposed to engineers, electrical engineers, engineers who work with the radar that looks at all the when you have the dot on the screen that shows you this is a flight. Yes, but then they got a talk from the people who developed the software, and what made me very happy was that those people are women. Yes. I did not see that coming. But then I'm happy you are also elated by the fact that learners are being assisted. I asked Mr. Nesengani just recently here the kind of support that you have towards educators so that they can be on par with what is expected of them. Okay. How are you navigating on that one as MST from DBE? Yes, in terms of the teachers, we've got in the office where I am, which is the Math, Science and Technology, curriculum, innovation and e-learning. So we handle all that. We have an MST conditional grant, which is an extra over and above the equitable share fund that is provided by government to ensure that we accelerate the activities of math, science and technology. So within that, we've got programs that we're running with Mr. Maswime, who's the director in Limpopo. And within that, there is direct support. We do support the learners with camps and all that and provide them with the necessary resources. And there's also professional or direct teacher support, where teachers are then supported with the resources that they need, the tools and the training that they need for them to be able to access and enhance with the technology that we have now these days, be able to enhance and integrate ICT into the teaching and learning. Yeah. Now, as we conclude, what would be your parting message, particularly to the surrounding communities, regarding the very same equipment that you are sharing with them today? Because we'll be looking for safety, maintenance, assist, or the kind of help that they can get from this very same equipment that you've just brought to the school. One of the mottos at DBE is to say that education is a societal matter. It touches each and every. So when there's a child who has found assistance, a bright child who has found assistance for them to go and study further and come back, they become a beacon of hope and light in their community. So my message to the whole community now, I'm very elated that the king, the royal house is also here to support, to say that the whole community should be the ones that become the security of this equipment that has been provided for the school, such that we can be, in terms of support, be able to come as DBE to maintain that which we already have been given, and ensure that we even get more resources to ensure that the learners, they fly from where they are. Doesn't matter the distance from the towns or whatever. Yes. Okay. How far can you go with the song? Not too bad, no? Okay, you can sing Sunaneke. Against anisirinzerini ku va hetelela va ta vulavula hi ndlela yaleyo va twile va ta khensa kusuka ka ndhawu ya dyondzo ya masungulo lava hi bulaka na vona kusuka ka xiyenge lexiya xa Math, Science and Technology MST
mani Kembo lava a hi bula na vona na ku pfumela ku ri mi ta mi swi twile katsongo leswi va vulavula hi swona hi timhaka ta nseketelo wa vona tanihi ndzawulo na ku vona leswaku swi na nkoka ku vadyondzi va kota ku va pfuniwa leswaku va ta antswisa xiyimo xa vona hi tlhelo ra timhaka ta dyondzo ya ngopfungopfu ka tidyondzo ta maths science na technology ni lava ku bula katsongo na nhloko ya xikolo la kambe ke ni nga senda tani ni pfumeleli sungula ni hundza la languta ka ribingiso ra Mugwena FM sale timinete timbirhi la yimani amukela nhloko ya xikolo xa Matsambu tatana BM Balo yimani ku byela swi tiva ku bi yimeleni kambe handle ka swona sweswo yimani va amukela hi twa ku ri va titwa njhani tani nhloko ya xikolo loko hi kha hi languta ka pfhumba leri va nga tiseriwa rona hi ku seketeriwa hi va Air Traffic and Navigation Services tatana Balo inhlekani mi amukeleli ka Mugwena inhlekani mali mi pfukeni hi pfukile ngomwe hi pfukile mi titwa njhani loko mi tikuma mi kha mi pfuneka hi ndlela leyi tanihi xikolo xa Matsambu hi titwa hi tsakile swinene swi vula yini ka timhaka ta n'wehe na ntirho wa n'wehe wa ku dyondza na ku dyondzisa ya swi vula ku tlakusa rixaka ra hina vana va hina va kota ku kuma tidyondzo leti ti nga ta tlhela ti va pfulela tindlela ku va va amukeriwa etiyunivhesiti na ku va va vona ndlela leyinene ya ku landzelela career ya air traffic se loko mi nga mi languta mbuyelo wolowo tani hi xikolo mi nga ku yini ka vona vadyondzi lava na vatswari lava va nga yingisela kaya ya eka vadyondzi ni ngo vula ku namuntlha i siku leri va fanele na vona va titwa va tsakile swinene eka vatswari nakona hi langutele nseketelo lowukulukumba ku va seketela vana ku va va kota ku ta exikolweni sweswi ndzi tshemba va swi vona kahle ku xikolo xa pfuna loko n'wana a dyondza xikolo swi tele leswinene swi nga taku ka yena vanhu lava va nga ta haleni a hi vanhu lava va kumekaka ka province ya hina va le ka province ya Gauteng kambe va tinyiki nkarhi wa ku ta haleni va ta antswisa tidyondzo ta vana va hina focus ya vona ngopfu va kombisa ku ri va lava swikolo leswi nga le ka matikoxikaya so ku va ti haleni va hi endlela leswi swi nga kona exilungwini hi twa hi tsaka ngopfu na vatswari ni tshemba sweswi va swi vona ku landzelela dyondzo swa pfuna a hi hetiseni le ku languteni ku loko va kha va kombisa timhaka teto ta ku va mi tisele swo karhi la va vulavurile kambe n'wina tanihi n'winyi wa xikolo kahle va mi nyiki ya leswi va nga hi nyika ni ngo vula ni ku va hi nyiki ti-tablet va hi nyiki apparatus ta science na ta loko hi isweswo mingiseriwa Mugwena FM komba ndlela a hi ku tikwala ngisela xo ko nakona ku Afrika wa vulavula eka Mugwena FM ntirheni khome va Vuhosi byala ka Nkuri i van'wana ti na vo ta va ndlela Matsambu loyi hi nga kona ku humelela yini ndaba ndzi tenhleka enkomu na nkhensa namuntlha isikunkulu la a xikolweni xa le henhla xa Matsambu tanihi vuhosi bya ka Nkuri mi ri yini ka ntirho lowu nge le ku humeleli ya xikolweni lexi nga misaveni ya n'wena swilo leswi nga ku humeleleni swi hi tsakisa ngopfu swi hi khatile na n'wina loko mi hi tshinelelini kusuhani swa ku swi ta kota ku famba na tiko kumbe na matiko hinkwawo xivutiso lexi mi xi vutisaka swa ku Matsambu ku endleka hi yena Matsambu hi yena munhu un'wana wo sungula wa Nkuri hi sweswo leswi nga hlamulaka swona se namuntlha loko ka ku vukorhokeri lebyiwani lava ni nga vulavula na vona mi nga se tala a va vulavula hi timhaka ta ku ta nkoka wa ku vona leswaku nhundzu leyi ya hlayiseka ya hlayisiwa mi ri yini n'wina ka rixaka loko xiyimo xi te tani ndi nga vula leswaku va ni ka nhundzu leyi leswi a kha ni vulavula na swona na vatirhi va la xikolweni hi kha hi cheka swa kwele hi sukaka kona tibatla ta vona ti vevukile ti lava ku antswisiwa kati xin'wana lexi hi xi vonaka swa wena kumbe xi ta hi pfuna hi sungurile leswa policing forum leyi nga sungula ku tirha n'hweti leyi helaka
leyi yi nga yona hi nga thembela ka yona swa ku yi ta hi pfuna swa ku vanike swilo swo tala leswi swi hi lahlekela swi nga ha lahleki easy hi ku i vanhu lava patrolaka 24 hours. a ku ri a xi ri njhani xiyimo a ku ri na vukhamba a ku ri na vugevenga ngopfu la ndhawini leyi vugevenga lebyi a hi ri na byona ngopfungopfu i bya tinkhevulo. oh yeah. Hi byona lebyi a hi hlangana byona ngopfu loko swi ta fika laha se va nga hindzelele ka mitini ku karhata emitini sweswiya swa ku faya va teka leswi va swi lavaka kambe a byi ngo va na ntlimbo ngopfu lowu a hi ri na wona ngopfu i wa tintambu mara si eka mandlilasi ya mahlo hi 799 ntsena xava lexi hi nga ka xona ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta hi laha swilo swi fambaka ha koho eka nkarhi wa sweswi mi nga hetisela mi ku yini ka rixaka loko swi ta ka timhaka ta ntirhisano na ku vona leswaku hi leyi nhundzu yi kota ku va vuyerisa na ku yi hlayisa ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo. lexi ndi nga xi vulaka hileswaku nhundzu leyiwani yi tele hina a hi lolombiwa yona hi nikiwile yona laha hi nga ku loko swo hi lahlekela swi nge hi swa ku hi phinda hi swi kuma so a ndzi ta vula leswaku vanike yi tele vana va hina nhundzu leyiwani u ta pfuna swa ku vanike ntirho wa vana va hina wu vevuka so i mhaka ya ku venike ho fanele hi tiyisisa ku nhundzu leyiwani ha yi hlayisa hi nga pfumeli ku hambana yona i khale xikolo lexi ri kona kambe a xi nga ri na nchumu so loko xi kume na lava va nga xi languta swa ku vanike va nga xi pfuna hi nga va nyumisi va vula swa ku vanike ina that's why a xi nga ri na nchumu a va chava ku tekeriwa so ndi nga vula ka vanhu swa ku vanhu a hi swi tekeli swa ku i nhundzu ya hina a hi nhundzu ya lava nga yisa lavawani va hi nike yona ximfumo. Vera mi nyika nkarhi wa ku vula ku n'we ndhawu ezi tama va byelini. Kahle mina ndi Xirilele laha muganga lowuwani wa ka Xirilele and then wu nga hansi ka vuhosi bya Nkuri hosi ya laniwani i Nkuri n'wina mi ndhuna Xirilele se ndhuna Xirilele ni byeleni ke loko n'wina mi ri ndhuna leri ra swifasonke ke leriwani i nickname leswi swi nga vuya swi humelela ku ve na nkarhi lowu nga hundza ivi mi va hi mi yisa un'wana va ku fence na un'wanyani va tlhavana hi mukwana va wa hinkwavo ka vona loko va wile vanhu valava hi laha vito leri nga sukula kona swa ku exifasonke a hi vito i nickname kahle vito ra la hi le ka Xirilele hi le ka Xirilele ndhuna Xirilele khensi swinene nkarhi wa n'wina ku vala na hina ka nhlekani lowu vana na siku lerinene ku tiya ku engeta ku nkhense mina na ku mi tiva ku no mi yingisa moyeni a ni nga tivi swa ku mathevula wa njhani sweswo mi tsara mugara loro fm ndhuna Xirilele vanhu bula na vona ka ha ri na vanhu lava nga ta bula na vona ka mpfumeleni sungula ni tlhelela studio 13 hi ta kota ku yisa mahlweni endzhaku ka leswi sweswo mi tsara mugara loro fm makomba ndlela hi vuyile hi le ka Nkuri eka muganga wa ka Xirilele hi laha hi nga koho hi ndlela yaleyo laha n'wina mi nge hi le ka swifasonke ve ri vito ro duvulela rololero se hi na mutivi wa timhaka ta science na technology va ri i project lead engineer ya hi ye muinjiniya laha vonaku hey mi nga connect hikwalaha swi nge endli na nkulukumba i wa ka hina a hi mina ni nga wa ka vona hi ye nga wa ka hina i nkulukumba Vuma vito leri no sungula ku ri vona namuntlha leyi hi rona ri tsariwe so n'wana mani ri hlayeni i Patrick Vuma Vuma mara ri ko ra Xitsonga ra Xichangani N'wamusihini hi rona ra Xichangani N'wamusihini swi vula yini hey a swi chicken bar hey N'wamusihini ay okay kulukumba Patrick Vuma mi ngisero mgana na FM hi bo va nga project lead engineer
eka timhaka leti ta computer na science lab leyi nga koho la Matsambu hi va kha va hlamusela vanhu ku kahle laha ku na yini swi ku yini a hi sunguleni la loko va ku n'wina project lead engineer va vula ni ta swi veka hi xinghezi loko mi nga swi nga biyangi a xichangana ni xilungu i changana xilungu u vurile papa phena ku ahi in project lead engineer in this case ni nga yi sungula la a hi sungule ntirho lowu ka Nkuri tanihi ATNS i nyiketaku eka muganga na miganga leyi tirhaka yo ni nga swi vula sweswi mufambisi wa ntirho ku ri ATNS yi tlangela malembe ya 30. oh yes eka lembe leri na yi sungule na xidemocracy i yi sungula xidemocracy in 1993 so hi xinghezi va ku it was established in 1993 as air traffic and navigation services so huma ku swesweleswo so huma laha ku ta ku ri a ku fane ku va na khampani leyi ta kota ku ri yi make sure or yi endla ku ta ku ri vanhu va famba va hlayisekile emoyeni so swesweleswo hi leswi ATNS swi endlaku mara yi te swi endla swesweleswo yi vona ku ri ene mi nga se hindza kona ni yindla swi swa kahle ma swi vona ku Afrika-Dzonga loko hi languta ka tinghozi ta swihahampfhuka tinhlayo ta ku ti le hansi swinene kumbe tin'wana ti ku hela na malembe ku nga vangi na nghozi i ntiyiso sweswo swi endla ku ta ku ri ATNS yi make sure ku ta ku ri or yi endla ku ri swi va tani hi ntirhisano na ku tirha etindhawini or maybe in the communities that we offer these services. So we are a national asset owned by the Department of Education. So hina itira above the ground. Ehenhla le emoyeni ku ri swihahampfhuka swi nga chayisani swi famba kahle swi mi susa kwale Joni swi mi yisa kwale Cape Town or Cape Town mi ya emuseka malwandle. So mara hi endla swesweleswo hi tirhisana na van'wanyani ehandle va endla swona loko va mi twa ka radio masivo so mi khomela Okay, so a hi vuyeli ka mhaka leya ku lead engineer so va ni komberile or hi weka hi tirha swin'we na xikolo xa Matsambu tanihileswi hi nga va na riendzo ra since 2019 leswi hi nga sungula ku aka xikolo lexi ku ri i ncini hi nga swi kota ku sendela vanhu va ka Nkuri leswi nga ku na hi nga kota ku lula xiandla hi kota ku pfuna vanhu va ka Nkuri hi mhaka ya science na technology so swesweleswo swi le timbilwini ta hi va ka ATNS ku ri hi lula xiandla hi vona ku ri vanhu va ka Nkuri va nga fani na hi nkarhi wa hi nga kula u nga kula ni ku ri computer xilo xa ku fana na yini u ya university va valungu va ku byela ku ri save this thing mi kulele ku ni kulele ka Xiluvana himpela swi nga tiviki ku eka Mneri la ni nga kulela kona ni ya ka Xiluvana high school ni suka ni ya Charles Mathonsi la ni nga dyondza tidyondzo ta me until matric loko se ni suka ke ni ya eNatal hala ka Zulu hi fika ni endla yo ni akhuluma nkulumo so ila ni nga fika ni kuma tidyondzo ta me ta electrical engineering hi loko se ni ku tani leswi ni nga hele a ni vuye eka province leya la kaya na me nda hoxa xandla loko ni hoxa xandla a ni xi hoxi ni ri swanga ni hoxa na yo ATNS ku nga ye I suppose is my employer. And others that knows better, they'll say the employer of choice. Masumo? Yeah, like they were employer of choice. Mpela, mileka xiyimo xin'wana. Kambe la namuntlha la project leyi mi nga yi sungula hi lembe ra 2019 yi heleli namuntlha. A ku ndleka yini loko mi kha mi hlamusela ku ndleka yini la ndzeni ka tilab leyi? Yes, eka laboratory ina laboratory timbirhi. Kuna leya science kuna leya ICT or leya ya the computer. Leya science hi fike hi aka hi make sure ku ri vana loko va endla science na the biology va endla experiment kuna laboratory leyi va nga ta kota ku va kuma swilo leswi va nga ta swi tirhisa ku endla ti experiment. Ku ta va na ti models or swivumbeko swa ku ri va kota ku ti dyondzisa or va dyondza hi swoho. For instance, things like anatomy for human being. Swifaniso sweleswo swa munhu ku ta ku ri loko mbilu yi ba
yi ba njhani loko ngati yi famba emirini yi famba njhani through the veins yi fika kwini yi endla leswi na leswi and then ku va kokwalaho ni ku ta ku ri ni ku hala ka science hala ku ta ku ri loko u endla experiment leswiwa hi swi twaka kwala va swi endlaka ka ti-TV va ku take hydrogen sulfide I mean but take a nge sulfur u teka na hydrochloric acid u swi hlanganisa u kuma yini xana sweswo swi humaka kwalaho and then you get H2S plus water ene loko ma mi loyi ndla laha va ta va kwate ngopfu vanhu lava nga laha ma swi vona ke loko mi londla H2S laha a mi ta twa se mi sungula ku lumbetana a yi ta lumbetana Yeah. so swesweleswo hi leswi ku ta ku hi swi tisa kusuhi na vanhu na miganga leyi tirhaka na yona ku ta ku ri va kota ku dyondza va nga swi voni sweswi loko se va ya le tiyunivhesiti ntsena va swi vona kaya va ta kota ku ri va swi hoxa va dyondza and they come with those innovative ideas I see ma swi vona that means they will think out of the box va ta hleketa va ta na ti-solution ka ti-problem leti hi nga na tona la South Africa so that is the essence of the story se mi titwa okay amala ku ya mahlweni ana ku hala ka ti-computer ke yeah hi supply ti-computer ta 40 yeah computers for va student ku tara va kota ku dyondza hi tona va kota ku interacta na sweswi va nge ti-internet swa masiku hawa va kota ku dyondza va endla va sendela na ti-email va kota ku vona ku ta ku swilo swi endla njhani then they even created an app so swa masiku lava ku ti-app va xi creatile kwala ka Nkuri va make sure ku ta ku ri it's something that they've done locally for sanitization because the reason they did it because va ri ku na mati lava nga koho mara a yi koti ku tirhisiwa kahle a ya nweki so va ta na app leyi ku ta ku ri what innovative ideas can they put to make sure that that water is drinkable that means ya nweka mati lawa ma swi vona so hi sweswelo swin'wanyana leswi nga ku hi swi tiselaka Nkuri na vanhu va Nkuri na vo va hlamula va ku na hina hi kona hi ta swi endla hi changana va vurile va ku emintirho ya vulavula hi swesweleswo a hi tseleni 2019 a mo swi hlekela yes 2023 swi swi helerile mi titwa njhani ni nga ku ATNS ku nga yona khampani leyi nga ku endla swi nga humelela ni nga va ri va ka ndzawulo ya dyondzo both national and provincial yeah na ngo va horile xandla ku za hi fika laha ni nga ku i ti ba xifuva yeah hi ku xandla ehenhla ka xandla a swi ta va swi nga humelelangi leswi loko ku nga ri ku khomisana na ku tirhisana ku meka sure ku ta ku ri hi ya mahlweni as a community hayi basop katsana na mami di ririmi leri nga ha vuyangi kwele a mi ri kona ku kha mi khuluma nkulumo kambe hambi ndzi ri tani mi twile ku hayi se loko hi kha hi vulavula swi ya swi humelela ma hi khensile swinene mani khensile swinene ni ta mi hlanganisa na va ndzawulo ya timhaka ta swa dyondzo eka Munghana Lonene FM leswaku mi ya mahlweni mi dyondzisa hina minongonoko ya science na technology laha a yi ta pfuna ku mi ya mi dyondzisa swin'wana kumbexana va ta tiva swin'wana ku ya mahlweni vayingiseri va hina na vana va hina khensile swinene ku khensa inkomo loko va pfuma va lava hi bula na vona miyingiselo Munghana Lonene FM a hi sunguli ku na swo swi endla kwalano se loko swi ri koho swi ndzi ivi hi ta kota ku teka miyingiselo wo hetsela laha 27 wa malembe a ri ekhotsweni ku ntshuxiwa ka yena ku hlamarisa misava hinkwayo hi tlangela nene ya Afrika-Dzonga #Mandela Month laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula eAfrika Wa Vulavula minhlongela Lonene FM mi ku byela tani sweswiwani hi ta bula na loyi hi bulaka na yena sweswi loko hi bula na yena hi ta pfa hi gimetile hi ta vuya laha ka mahungu ya misava ya awara ya 1 awara ya 2 hi ta ku tisela hungu ra yena ro hetisela kusuka laha hi nga koho a Matsambu na jala mbale kahle rimbale na swimbalo swa xikolo na ku ta kota ku ri tiva ri ta kota ku hi byela ku ro ri yini loko ximita njala ri kwala xikolweni avuxeni eja kona minjhani porque ndzi va yingiseri ku we mara langali ni mhlovo masiza suka kwala ka Nkuri a xirhelela emugangeni ka xirhelela aha mixo u le ka grade man wena le ka grade 12 o leri swi vulaka ku lembe leri ta pasa ya university ha xawa ya i dyondza njhani ya ni dyondza leyi ni nga chuza ni dyondza geography na life science na Greek na maths lit na English na Xitsonga na LO okay wa swi tiva musiku
loko va ku a wu dyondzi science vo hemba hi ku life science i science, geography i science a hi nga vuli ke hi lava va veri va mi nyika lab computer lab leyi mi nga ta hamba mi researcha ka yona tanihi mi grade 12 na swin'wana na swin'wana i titwa njhani ni titwa ni tsake ngopfu loko va hi nyike swilo swona ku khale ka hina hi ri kule na swilo ya se loko va hi nyike swona va ta endla ku antswisa tidyondzo ta hina ti ya mahlweni na vona vana van'wanyana a wu na jealous nyana ku va swi tise se hina hi kha hi vaya a na jealous nyana vo ta ndlela va makwenu va mila va nga kona na van'wanyana a va ta sala va swi tirhisa mara swi nga ta sweswi va ta swi tirhisa ku hi pusha kwalaya na kwalaya mixo ni twa ku we president hi so ya hi swona we president ya meri mi vitana LRC ya very machudeni vo tala va nga ti laha hi nkarhi wa ti-winter school hikokwalaho ka yena mi nga ti mara mixo i ntiyiso wolowo ya a hi nga ri kuteni van'wanyana cause swi fikeleti ka vona van'wana va vhakini mara va grade 12 wa vhaka lambe leswi nga hlamarisa ngopfu ka swona wa uta mara ya ni kumbe ni ri kona ya so a ni nga ta lova cause ni fanele ni nyika example ka vana van'wanyana se loko i ntiyiso ngopfu sweswo swa ku so ku na mina nga swo mo va landzelela mina va ku swa fana lo a hi rhangelaka nga kona ya so u nga ku yini ka vaaki ngopfungopfu vatswari van'we lava va nga hi ku yingiseleni sweswi na va lava mi dyondzaka na vona loko eka hi languta ka timhaka ta ku hlayisiwa ka nhundzu liya hi ku a hi lava ta vuyela mixo va ku mi tshovile mi yive tikhompyuta ya ni nga ku ka hina vatswari koso hi xitalo vana va tshovaka la xikolweni i youth leyi hanyaka na yona kumbe vanhu va lava hi dyondzaka na vona kwala xikolweni se ni ku tanihi va ri vatswari a va tshami na hina vana va hi dyondzisa milawu wa ku ya n'wana leswi a yini exikolweni swo va nga hi tisela swona a swi nga ta hi pfuna ku yisa mahlweni ku swi hlayisa hi swi khoma kahle na nkarhi lowun'wanyana swi ta va swi ri kona ku for ku pfuna lava taka na lava navela ku tala Matsambu na swi twa mixo a hi hetiseli i lava ku va yini loko pasa grade 12 i loko heta tidyondzo ta wena i lava ku ya dyondza leyi ya xin'wana xa mina xa ni ri ka xona a ku ri ku endla teaching just ni vuya tlheni ta pfuna kwala Matsambu yo miehleketo kahle yaleyo swinene ene nga ha yi tshiki hi ku na mina ni thicara loko ri thicara i kota ku endla leswi na leswi na leswi na loko nga ha lavi ku dyondzisa u nga tshika u endla swin'wana kezini mixo ne xap mixo i sweswo mi yingisela Mugwena FM yalawa ni bula na yena i mixo president ya LRC la Matsambu miyingiseri wa Mugwena FM swi fisa makumu ka xiphemu xo sungula xa Nkuri Afrika Wa Vulavula a ni fambisana na Magezi Eric Ncindani nga rana vito ra yena Ncindani Eric Mabasa loyi a ni famba na yena tanihi muhumelerisi kasi michinini na Vuhosi Gala na Patrick Shayi hi vona va kha va vona ku hi famba swin'we kasi le ka timhaka ta digital a ku ri na Matimu Ngoveni kasi na Given Mavunda i heleketile tanihi muhaxi wa Mugwena FM na Rozana kambe ke hi ta vuya hi ntlhanu timinete ku bela awara yan'we khensile Matilda ku va u ve mufambisi wa kahle kusuka studio 13 n'wina van'wana a hi hlanganeni ntlhanu timinete ku bela awara ya mbirhi loko hi mi tisela xiviko xo hetisela kusuka Matsambu.